Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu pralalen kudini. Avdive inshallahu ta'ala kerane vo poglavlje koja vikinipe zabranime buča ko keriba lafi ili zabranime buča ko govor. Pa prvo buti koja je tani zabranimi ket kerala pelafi taro zabranime buča ano govor zabranimo i tano pralalen omanu šte hovavi upralo Allahi azza wa jal. Pa kava kerio Allahi ki sura Zumer وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهَهُمْ مُسْوَدَةً. Ako sudnjo dive kadike kale licija o kolendar sotaro Allahi hovai beva kerge. Subhanallah, ko bori opasno umanu šte hovavi upralo Allahi azza wa jal. Wallahi pretinem peneva kadike kale licija od ova dive o kolendar sotaro Allahi hovavge. Javer buti koja je tani zabranimi ket kerela pe lafi taro zabranime buča ko keriba lafi ili ko govor zabranimo i tano isto pralalen omanu šte hovavi upralo pejgamberio Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi salatu wassalam ki penjarutni predaja tu menge o Resuli alaihi salam kava keri koju promande ka hovavi neka korkoli pese spremini od han ko džehenemi. Subhanallah, pa ko bori opasno o manuš pe hovavi upralo Allahi, upralo pejgamberi. O Allahi azza wa jal te durjar kerela mentaro akava. Javer buti koja je tani zabranimo i tano je manušese hohavno svedočiba te del ili lažno te svedočinel kao akerio Allahi ki sura Furqan وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ hemo kola hohavne na svedočinena hemo kola hohavno svedočiba na dena a ki predaja koja beležinje u Buhari hemo Muslim o Resule alaihi salam kao akeri ka pučeu pire ashaben mangenali te obavesti naftumen taro najbare haramija. Pa kao akereno ashabija mangaya ya Resulallah. Pa kao akero pejgamberi alaihi salam taro najbare haramija itane omanu šte kerel širk omanu šte ovel neposlušno, nepokorno pire roditelenge hem hovavno svedočiba te del. Apna po Resula alaihi salam sine navalimo ili naslonimo apnala bešla hem nastavingja hem hohavno svedočiba te del hem hohavno svedočiba te del hem sa kavava kergja dok ashabija nava kerge te achol o Resuli alaihi salam te nava keri više od ova. Subhanallah, ko bori opasno manuš hohavno svedočiba te del. Najšukarmo thovela menge a kaja predaja ko to pejgamberi alaihi salam va keri taro najbara haramija i tano omanu šte kerel širke Allah hese tovel nepokorno pire roditelenge hem hohavno svedočiba te del. Allahi te durjari tarakva baro harami. Isto yarda pralalen zabranimo bilo kase taro manuša te tekfirinel nekas taro muslimanja. Zabranimo je manušese ovte sudini ko kađal ko dženneti a ko kađal ko džehennemi. O manuš valani te trudine upe tovel da'ija ana kadija. Da'ija manuš koja ka vucini ka vikini e narodo e manušen ko islami ana tovel kadija ili sudija hem te sudini akava kađal ko dženneti akava kađal ko džehennemi. But opasno buti o manuš te tekfirini. Isto je yarda pralalen zabranimo i tano o manuš te dozvolinel nešto so Allahi zabraninja ili te zabranini nešto su Allahi dozvolinja. Kao akerio Allahi
ki sura Nahl deshu shofto ayeti hemava keren hovaibe tumare chibientsar hadha halalun wa hadha haramun akawaitano halali akawaitano harami hemodolea hovaibe taro Allahi ti kalen au kola hovaiba taro Allahi kawakeren ola nanetu spinen ola nanetu spinen yaver butico aitani zabranimoi tano emanushese te prokletinel na leti bilo kaste kerel saraloki predaja koja bilježine o muslim o Resule alihi selam kawakeri hemma prokletinen tumen ma prokletinen tumare chaven ma prokletinen tumaro barvalipa tumaro mali te ne bi astaren o vakti o momenti o vreme kada wallahi edova kabuli kereva isto agarda zabranimoitan o pralalen o manush loshno lafi taro mulete kerel saraloki predaja o pejgamberi alihi selam kawakeri hema akoshen emulen se ola već dobinge od vas u zaslužinge. Aki aver predaja penelape, kaj na klajek dženaza, po ashabi alele lošno lafi latar tekeren, kod ovaj irine o pejgamberi alihi selam hem kavakeri. Lošno lafi latar kergen, hem oj jak baš od ova zaslužingja. Se tu mencijen o svedokija e Allahesere ki dunja. Aver butico aitani zabranimoi tano emanushese ki pari situația ili ko paro vakti momenti te kerel dova hem te molini te rodel taro Allahi o Allahi te delle meriba. Znači zabranimoi emanushese ko paro momenti meriba taro Allahi te rodel. O Abbas o kako taro pejgamberi alihi selam kada nasvalilo rodingja o meriba. Palo pejgamberi makerlese o kako marode o meriba. Ako sjanle taro šukar, po fino i tuketa čoveko životo ko hayati pa te kere pana da ek šukari pa. A te sjanle taro lošna, te pere pishmani. Te uba taro Allahi te rodehem te mange. Ma rode o meriba. Ako baš mora, vaker, ja Allah, dema te živinav, sađiko te o životo pošukar mange kao vel. A meja kerman, keda o meriba pofino mange kao vel. Isto agarda pralalen zabranimoi tano emanushese keda dovini, keda je Allahe molini, zabranimoi tano ki dova palo sorodela te vakeri inša Allah. Na primjer, ja Allah, dema sa stipa inša Allah. Ja Allah, dema sa stipa te manglan. Znači, taro zabranime bučajtano manuški dova te upotrebini izraz inša Allah. Te manglao Allahi. Te nana ne gajla. Isto je garda pravalen zabraninela pe manušese. Te vazdelpe, te falinipe, pire porekloja kotaravela. Ili amende koromamen pena fiso. Zabranimoi tano odolea te vazdetu, te bariaretu. O Resule alihi selam kavakeri štar bučajtane komiro umeti taro vakti taro jahiliyeti. Yek taro Allah štar bučajtano emo manuš te vazdelpe, tu zdizinelpe, te falinelpe, pire porekloja kotaravela. Isto je garda zabraninela pe pralalen lošno lafite kerelpe. A kamoli ne uzubila te akošelpe. Kavana ne osifati osobina taroik muslimani. Manuša im te pazini, em te araki, piricib, jer odvajtano jek taro sebe plukja, so se u manuša najbuter ani jaga no džehennemi kak huven, ako na ne te araken. So, e čibu. Doleso pejgamberi alihi selam ki predaja koja je tani muttefekun alehi kavakeri. Najšukar muslimani tano okova, taro kasiri čib, hem vasta, sigurna i tane javera muslimanja.
Naishu kar muslimani tano ko taro manush taro kasiri chib hem ovastatane sigurna yavera muslimania. Leso manush valani te pazini hem te araki pirichib hem odoa solafi kerela te nabi koharami perel hem odolea te greșinel hem bashi odoa posleditse te piravel. Molina Allahe, o Allahi te del khairi, molina Allahe te uprostini, te uputinem, te zoriarkeri, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.